Ishpangut ki player ki bayot te bun goal lengba ke free kick haka history jong ke football. Apne sobha ya ki parlok ki baju so tanat ban page ki video hakane ke channel. Menta hakane ke video ngine page ya ishpangut ki player ki bayot te bun goal lengba ke free kick haka history jong ke football par ki ishpangut ki goalkeeper ki bayot save bun tam ki penalty haka history jong ke football. Te mentang ngine page chwa ya ki bat te bun goal lengba ke free kick. Haka kedan bani kong wat baar kidai ki player ki ba pim champoi perkat. Haka kedan ba shpeu de Ronald Koeman orang yang lekai ba pau jong kari Netherlands pat ulayo tap adu drupo tali ki free kick. Haka kedan ba khandai pat udai Usiko o player ba pau jong kari Brazil da ka ba uyo tap adu drupo artli ki free kick. Haka kedan ba prapat de Diego Maradona orang yang lekai ba pau jong kari Argentina da ka ba ma uro uyo tap drupo artli ki free kick. Haka kedan banyo pat udai Cristiano Ronaldo player bapau jong kari Portugal da ka ba uyo tap hadu ndrup sautali ki free kick. Haka kedan ban riu pat udai David Beckham player bapau jong kari England pat ulayo tap hadu ndrup santali ki free kick. Haka kedan basan udai Ronaldinho player bapau jong kari Brazil pat ulayo tap hadu ndrup tali ki free kick. Haka kedan basau pat udai Victor Legrotegle orang yang lekai bapau jong kari Argentina pat ma uru ulayo tap ndrup tali ki free kick. Haka kedan balai pat udai Lionel Messi orang yang lekai bapau baha jong kari Argentina pat ulayo tap hadu ndrup khandai tali ki free kick. Pada kedan baar pat udai orang yang lekai bapau baha jong kari Brazil uta Pele ubalayo tap hadu nyopo tali ki free kick. Pada kedan benikong ubayo tabun tam ki free kick udai orang yang lekai bapau jong kari Brazil ujinenho pernambukenho ulayo tap hadu nyop tali ki free kick. Mentangi na page pat ya goalkeeper ki bayo save bun tam ki penalty haka history jong ke football. Haka kedan bashpau de Frank Ross orang abgol bapau jong kari Germany bot ulayo save hadu arputali ki penalty. Haka kedan bakhandai pat udai Benoit Costel orang abgol bapau jong ka Fran bot ulayo save hadu arputali ki penalty. Haka kedan ba prapat udai Peter Cech orang abgol bapau jong ka Czech Republic pat ka klub Arsenal pat Chelsea. Kibru ki ken mau bhai lengba ka legendary helmet jong da ka ba uyo save hadu arputali ki penalty. Haka kedan banyo pat udai Michael Randrieu orang abgol bapau jong ka Refran pat uru uyo save hadu arputali ki penalty. Haka kedan banriu pat udai Iker Casillas orang abgol bapau baha jong ka Spain pat ka klub Real Madrid da ka ba uyo save hadu arputali ki penalty. Haka kedan basan pat udai Andrew Consil orang abgol bapau jong kari Italy pat ulayo save hadu arpusantali ki penalty. Haka kedan basau pat udai Manuel Neuer orang abgol bapau jong ka Germany berka klub Bayern Munich ulayo save hadu arpusantali ki penalty. Bat ka jingla jong ban predict ya ki player haswa ban shoot penlong ya ki player ban nerwas. Haka kedan balai pat udai Diego Alves orang abgol bapau jong kari Brazil pat ka klub Valencia bat ulayo save hadu arpusantali ki penalty. Bat ka jing stat batla jong ban predict ya ki player kala penlong ya ki player ban syam jing ban tap lengba ka penalty. Haka kedan baar pat udai Buffon orang abgol bapau jong kari Italy bat ka klub Juventus bat ka jingla jong ban save hadu live hoteli ki penalty kala penlong ya ki player batbit kum Messi bat Ronaldo ban syam jing ban tap lengba ka penalty. Haka kedan banikong pat udai Samir Handanovic orang abgol bapau jong kari Slovenia bat ka klub Inter Milan da ka ba uyo save hadu live pratali ki penalty batla penlong ya kumuta king of penalty lane usim jong ka penalty. Te parlok mentakas ngi tangkine ki kubor sport nada pisngo tanat ban subscribe ya kum kine ki video wat klet ban subscribe ban yo ya ki video ki bangan sapen mi kublai shibon.